الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وإن شاء الله ɗum ɗo woni programme meɗen mi wawi English jangugol anglais ka haala pular joni noon haray min créé page Facebook inneteɗo ilmun nafi'un ilmun ILMOUN nafi'un NAAFIOUN donc page on ko ilmun nafi'un haray vidéo ji hedditiɗɗin wona so ngiɗon wendi leçon 2B haray leçon 1A MB etc no wodi haray ɗiya leçon jedditiɗi fof ɗo wawi ɗiide ka page hande ɗo inchallah en continue cours meɗen on hande ko wiyete indefinite kañuma e definite articles joni noon ko honɗum woni ɗum ɗon ka haala pular definite e indefinite ko hunde andande e hunde nde andaka wonno ka haala pular sen inni kaarijo yeyi ka yaasi noddanalan paykum o yawi woni o adda paykum kun o addi o woni siko jiwum woni siko gorum woni siko rawnukum woni siko ɓawlukum juutukum ma raɓɓiɗi ɓay ko paykum haray nulɗamo yo noddanoye joni noon haray joni ka anglais wala joni noon kan si tawi koko anda sa yaynila noddanan paykum gorum juutukum ɗum ɗon haray joni a andinimo ko façon paykum honɗum o hanuma e noddande joni noon ka haala anglais fi sendidirgol ɗin ɓennaɗi indefinite woni ko andaka e definite ko anda joni noon koko yiɗen ɗon windi ɗo a kañuma slash e n ko ɗin ɗon ɗiɗi gollitirte fi ko andaka kon ko ɗiɗo ɗiɗi gollitirte fi kon ko andaka so waɗi a ma waɗi n wona ka anglais sani e boy ɗum ɗon ko paykum gorum gotum ɗo haare ko paykum gorum wonkum wo boys ko paykoye goroy wonkoye wo so diginima noddanan ɗon paykoye goroy haare ko wonukoye wo e girl ko jiwum girls ko jiwoy andi ɗum ɗo haaray saabu eyi on ɓaawo haray wona ko anda ɗon haare ko jiwum wonuko wo si ɓeynima e house suudu ɓenalima nduɗo suudu ma nduɗa suudu ma suudu men du ma suudu kaarijo ndu ko ɓeyni tun ko suudu kono siɗa yeeso cuuɗi buyi goɗɗo nima sappanolan suudu are ɗon ko e house gollitirta ɓay ɗon wona suudu andandu fimo joni noon a on e n on ko honɗum sendidirta ɗi ka a gollitira ayen janguno ɓawo alphabet on yewtuɗen fi koynete vowels ka ma ɗum consonant joni ka raɓɓinɗingol kala ko fuɗɗori ɗi voyelle ji a e I o yuɗo no mari ka exceptionnel ɗum ɗo no wodi kenen marsa kene ronka marsude kono kala ko fuɗɗori a e I o e kenen u haray ɗin ɗon fop ko n on arta ɓawo makko n on arta ɓawo makko si andaka ƴetten ɗo exemple wono sa falaynude pomre ko apple woni pomme donc sa falaynude pomre ka haala anglais aynata e sifa ɗum ɗo ni andi ɗo ko nden e boy e girl e house ɓayɗo apple on ko voyelle o fuɗɗori hinɗo voyelle on a ko ɗum waɗi kanko wataynude a apple kanko koynata ko n apple kañum ɗum ɗo ko a on kañuma e n on arta ɓawa makko
kono ɗum ɗo kadi si ko a on ari si ko n on ari hare fof mum ko hollugol hunden andaka parce que sa ni ɗon n apple koynugol ka pular pomre sa ni kaarijo na addanan ɗon pomre so addi boɗere ko ɗum so addi hakore ko ɗum so addi couleur ko addi wo ko ɗum andi kono si tawi a faalamo précisande ɗa faalamo andinde wondamo ko addanan ɗon pomre boɗere ma pomre netere sifa ɗum ɗon kono ɗo si ayni tun en apple ko pomre wonde wo joni noon si tawi ko pluriel makko waɗɗa apples aya ɓeydanemo s mutina en on ɓeydanamo yesso ga s donc en apple ko pomre apples ko pomje n ay ɗo ko i fuɗɗori donc n elephant en innata a elephant ko n elephant woni éléphant wi elephants woni éléphant ji donc ɗum ɗo ko mawba donc ɓeni n island island ko ɗum woni île donc sa ni n island ɗo kadi aynata a island fi honɗum par ce que ko I on fuɗɗori si woni noon buyi wona islands kono ndaare moƴƴa si n on ari haray ɗon ko goto woni haalde fimum fino yo waɗu buyi en itte woni n on watten s ka sakkitorumo n orange lemunnere oranges lemunneje donc island ɗo ko île joni noon si yu on ari ka fuɗɗorde ɗum ɗo ko ɗo kenen haray no sella ka janga n ɓawo makko kono kenen noon kadi haray sella hay fiiɗo ko yu fuɗɗori kono aynata n ɓawo makko ko a waɗata ɓawo makko ko noon yiyoy ɗum ɗo e détail ji go yeeso inchallah donc wono umbrella innugol waado ko waynata n umbrella woni waado umbrellas waadoji kono hay ɗo en innali n uniform hay fiiɗo ko yu on fuɗɗori on yi on ɗo ko nden a uniform ɗo a on selli ɓawo makko a uniform ko ɗum woni tenue uniforms ko tenue ji a university ɗum ɗo ko université andi toujours goto sabu ko a on ari ɓawo makko universities ɗum ɗo ko université ji buyi donc wonɗum marɗen ko mantoɗen fi ɗo ko andingol en tun siɗa yewtude fi konko andaka ko honɗum gollitirta ko a maɗum n si tawi konko wonɗa wolde fi mum inde hunde nde wonɗa haalde fi mum nden ko a e I o u fuɗɗori kenen yu on no mari kenen marsa kenen ronka marsude kono fewnɗo fi tawi sonjo en tawnore tun yu on kono si tawi ko ɗiɗo fuɗɗori haray wata innu a fi ka hunde nden andaka ɗo aynay n wono n apple n elephant n island n orange n umbrella n donc joni noon ɗi hedditiɗi wono b g h ɗi hedditiɗi fo hande kadi ko a innata wono a boy a girl a house ɗum ɗon haray andaka wono a boy ni payko a girl jiwum a house suudu an apple pomre ɗon haray ala andinde monɗa yewtude on haray anda joni noon ko honno gerdata fi andingol mum ko wonɗa haalde kon fi mum ko oɗo gollitirten ɓeynamo the joni noon woɓɓe no janggamo the kono ko the o janggete kanko noon woni siko ɗiɗo woni siko no ayne tun the boy andi ɗo siko bus andi the boy pay ko gorum kum the boys pay koye goroy koy andi ɗo haray ɗa andinde mo wonɗa yewtude o mo wonɗa yewtude fimo ɓeni ɗo the girl pay jiwum kum the girls jiwoy koy on yi wona siɗo manti ɓawo ga fewno wano ɗen a boy ɓay en addi pay koye goroy buyi en ittu a on ɓawa makko si wattuɗen s si tawi noon ko the on donc ɗo en ine tun the boy fi pay ko gorum gotum kañuma kadi the boys ɗo no sella ka ɓeyden s on hara en ittali the on the boy pay ko gorum kum the boys pay koye goroy koy the girl jiwoy koy the girls ɗo jiwum kum
the girls jiwoy koy, the house suudu ndu andi ɗon hare andama, the houses cuuɗi ɗin. Joni noon fi sellingol no jangirte o the ɓawo voyelle ɗum koyno ɗen ko a, e, I, o, u ko ɗin ɗo woni voyelle ji ɗi. Kono no o jangirte ko the apple innete, kono ka sayni the apple on kadi lala, kono ko ɓuri sellude konugol ko the apple, the apples, the elephant, the elephants. Kono ɗo ni mi falji mamman ko the watta ɗum ɗon joni wona the elephants. Okay, wona the elephants. Donc innugol elephant ji ɗi wonta the elephants. Donc woni ɗo kadi the island innugol ilon kono ɗo hare wandama e the islands ɗo kadi ko ilji yandaɗi. The orange lemunere nden andi ɗo wandama the oranges lemuneje ɗen. The umbrella waɗo ngo, the umbrellas waɗoji ɗin. The uniform tenue, the uniforms teniji ɗin. Joni résumé ko janguɗen kon ɗo ko fi andaɗi ɗin e ɗi andaka ɗin. Innuɗen so tawi hunde andaka ko a ma ɗum n waɗete. On ɗo woni fi ko andaka wono a boy, boys, a girl, girls, a house, houses woni andi pluriel mum on. Ɓeni noon kadi so tawi noon joni ko voyelle ari ɓawa makko wono a, e, I, o, u ɗon haɗa ko n on gollitirten ka place a. Kono ɗiɗo ɗiɗi noon ko hollugol e hunden andaka. Kala kayɗa ɗum ɗo no winda ɓawo goɗɗum ko hollugol ma hunden andaka. Kono joni ko en faamu ɗo hara sen yo yiɗi yeeso e exemple ji sonjoyta en moƴƴa. The on si ari toujours ko sappagol oɗo toujours si the ari ko andingol len hunde nden. Hare ɗo hunde hande kadi andama. An hunde nden andaka, the hunde nden andama. A boy ko payko ngoru wonko wo, the boy ko paykoye goroy koye anduɗen fimu. Kono joni en yiyo e exemple ji bus yeso inchallah. Kono joni ɗum ɗo ko hollugol en tum fiyen faamu sen yi a ma ɗum n yen andu ɗon hare ko fi ko woni indefinite ko andaka. The hare ɗon ko fi ko andako. Hare joni cours men on ko ɗo woni hattude. Hare yo Allah okku en faamu e ko wonɗen e jangude walla en nafitoren. Amin.